kitabu sani deftere ɗimmere nden e nder defte 16 wonɗe ɗen e bulughul maram min adillatil ihkam e lanni kitabul awwal on e lanni kitabul ula on hiɗen natande kitabu sani. albabul ula dambugal aranal ngal e nder kitabu sani on babul mawaqit e deftere nden ko kitabu sala ko yewta nden fi julde. deftere ɗimmere nden ko yewta nden fi julde. albabul ula dambugal aranal ngal ko yewta ngal en almawaqit fi waɓutuji ɗin waɓutu kala ko honto o duwa julede ko honto ni waɓutu muhtar on ko honto ni waɓutu doro on. hadise 150 mi'atan wa khamsina an abdullah yatam abdullah bun amrin radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya wonde annabaji allah sallallahu alaihi wasallam qala be maki wagutu zuhuri wagutu fana on hara ko wagutu subaɗo on wonɗen yewtude be mana legoy ka tata sa juuli ɗon ko ɗon baraji ɗin ɓuri moƴƴude ɓuri ɗuɗude ida zalati shams ko so tawi woni nangue dirti kangue dirti ɗon tun ko ɗon wagutu muhtar on wa kana la to zillu rajuli ɗowdi gorko ka tuuli haray no fota e jundi makko no fota e darne makko nden juutude ila ɗon ko ila ɗon fuɗɗi malam yahduril asru en tant que alansara on heewali hakkunde on distance ɗon ɗum ko hakkunde 13h30 ha 15h0 minute 1h de temps 30 minutes ko ɗon wonata ɗum ɗo. wa wagutul asri wagutu alansara muhtar on kadi malam tasfarra shamsu ko ha en tant que nangue wojji no yaali fi muttoygol ila ka wagutu alansara on fuɗɗi ɗon ila ka tawata goɗɗo e ɗowdi makko ndin hino fota laabi ɗiɗi ɗowdi makko darde makko nden laabi ɗiɗi hino fota e ɗowdi makko ndin ko ila ɗon ha ka nangue ngen ka tata nge wojji no yaali fi muttoygol ɗum hino wawi ƴettude 16h0 minute ha 17h30 minute. o wagutu salatil maghribi wagutu julde futuro malam yaghibi shafaqu ko en tant que boɗeri ndin mutali si woni nangue muti toye ila ka woni ɗon nge muti toye ɗo e boɗeri ndin gaynu mutude ko ɗo woni wagutu muhtaro. woɓɓe go sikkay ko tuma boɗeri ndin gayni mutude few si futuro heewa si boɗeri ndin gayni mutude few hande ka deray ko geeje ɗen naati futuro on ko hakkunde ka nangue muti ɗon toye ɗo e boɗeri ndin mutu. o wagutu solatil isha'i wagutu julde geeje ɗen ko ila ɗon ila ka futuro on salmina ɗon ila nisfil laylil awsate ha ka feccere jemma hakkundere. on andi fana ko ila ka wagutu fana on lanni ɗon ko ɗon net alansara fuɗɗi wagutu futuro kadi ka lanni ɗon ko ɗon kadi tigi woni ko geeje ɗen kadi fuɗɗi ila ɗon ha ka feccere jemma hakkundere be mana ɗum hino wawa wonde ila e 20h0 minute kenengo ila 19h30 minute none wo no mutugol nangue ngen woniri ila ɗon ha wono e 0h ma e 23h ko ɗo woni wagutu muhtar on. wa wagutu solati subuhi wagutu julde subakande min tulu'il fajri ko ila ka fajiri on feeri ɗon malam tatul ishams hana hara nangue fuɗali ila ka fajiri feeri fewndu ɗo ni feerugol fajiri ko ila 5h20 minutes woni feerugol fajiri fewno ɗo ɗon ha hara nangue mutali en tant que nangue mutali sa juuli subaka on haray ko waɓutu muhtar woni ko julɗa rawahu muslim. wala wono wodani hadise on min hadise bourayda immorde hadise bourayda fil asri ka alansara hiɓe ɓeyditi toon wa shamsu waɓutu alansara muhtar on wa shamsu ko hara nangue bayda o ko nge ranere ranewe naqiyata laaɓu nge alegey ko firi harange wojji no yaali wiigol baydatun ko nge ranewe naqiyatu laaɓu nge e wiigol malam tasfarra shamsu ko en tant que nangue ngen wojji no yaali mutoygol fo muɗum ko gotum haray ko wagutu muhtarji ɗinni wona de o wagutu yewtaɗo ɗo wasi a juulali ha o ɗo feƴƴi wasi ara nden julde ɗon laawi kema nde perdirima nde jaɓetake hande kadi non kaga tawata ɗon legoy baraji ɗin hino ɗuuɗi moƴƴa ɓuri mo juulal ɗon ko wagutu muhtar on ko yewtuɗen ɗo. wagutu doro on fana e alansara hino fota kanji ɗiɗi ɗi yalti wo wagutu majji on lanni fewo ka nangue muti ɗon toye
mo juulali fanama alansara ha nangue muti toye haray on waɓatu ɗon feƴƴi mo en wiyali so yoɓi jaɓatake de kono haray do waɓatu on feƴƴi futuro on e geeƴe on kañum kadi koko lannidata ɗon kadi ko ha en tant que peeral fajiri aranal ngal ka peeral fajiri aranal ngal feeri o haray ɗon kadi subakal futuro lanni geeƴe lanni subaka on kadi ko ilaka nangue fuɗi ɗon nge ɓanti gokkum kange ɓanti ɗon kadi gokkum kañum kadi waɓatu on haray ko ɗon lanni min hadis abi Musa wa shamsu hino jeeya hadis abi Musa o hara wa shamsu nangue murtafi'atun hara ko nge ɓanti nge toujours ka julde alansara wonɗe wa nabi Barzata al aslami radiallahu taala anhu qala kana latinoke rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yusalli l asra ɓe juulayno alansara thumma yarjiu ahadana refti goɗɗo amen rutto hoota ila rahali ka galle mum fi e ɓosal madina hara noon ka sera saare madina to ka fulawahoy ka quartier hoy sera hoy woɓɓe amen no juulidayno e nelaɗo julde alansara nden ka juulirde madina ɓe yaha ɓe hootoya ka caɓoye maɓɓe ka quartier hoy maɓɓe nder wa shamsu tawa hani nangen hayyatun hinge wuuri ko fanda hinge wuuri ko waregoy har hani hinge wuuli tawa hani hinge wuuli ko andingol e alansara on nelaɗo Allah juulayno mo law wa kana nelaɗo laatike yustahabbu hiɗuno an yuakhira nde ɓe nettinayno min al isha immorde e geeƴe ɗen no nettiri wo en tant que tataɓal jemmal ngal lannali no nettiri wo haray ko noon ɓuriri labirede wa kana nelaɗo laatinoke kadi yakrahu nawma hiɓe añuno ɗanagol qabla ha ko adi ɓe julde geeƴe fi kulol wota ɓe ɗano ɓe yaara ngal wota ɓe ɗanoro ɗon noon ha e 0h1 ta waɓutu muhtar on feƴƴi ɓe juulal ɓe jaɓatano ɗanade ha ɓe juula geeƴe hiɓe añuno kadi la même chose wal hadisa e yewtugol baada ha ɓaawo geeƴe ɗen kaɓe juuli ɗon geeƴe ko ɗon kadi ɓe walota ko ha ɓe juula geeƴe si ɓe juuli kadi geeƴe si o naara kadi ko nganto ko ɗon kadi ɓe yiltorto ɓe waalo fi hon ɗum ɓe añiri yewtugol ma hiirugol ɓawti ɗum ko fi no ɓe heɓoranno ɓe immiroya e 2 heures 3 heures hara ɓe rewa e Allah kadi wa kana nelaɗo laatike yan fatilu hiɓe woncototono iwa hiɓe gaynayno legoy min salatil gadati immorde julde ittirde kooƴe nden ko subaka on ko fanda hiɓe woncototono hiɓe gaynayno immorde julde subaka nden hina yarifu rajul sanga gorko anditata jalisahu jooɗoɗaɗo makko on hara kadi wona ampul huɓɓi wona lampe huɓɓina wona torse ɓe fuɗɗotono juulugol subaka on ka niɓum seeɗa tawa weetali moƴƴa kono ndeno ɓe salmina subaka on tawa goto kala andi tawimo juuɗude ko andingol en ɓe juulatano subaka ka niwre hay sawi ɓe darnayno subaka ka niwre kono ɓe juutinayno seeɗa wa kana ɓe laati ko yaɓɓura hiɓe janngayno bi 60 ila 100 ayaje 60 ha 100 ko ɗum ɗo ɓe janngayno ka subaka muttafaqun alayhi ayaje 60 ɓe mana darde kala aya 30 kenen go hiɓe janga kadi ha ayaje 100 ɓe mana darde kala ayaje 50 ko ni woni mi mana no ɓe juulirayno ko wiyete kon subaka on ko andi ngol en ɓe juutinayno subaka seeɗa wa indahuma mino ka maɓɓe kamɓe ɗiɗo Bukhari e Muslim min hadis Jabiri hadis jettaɗo e Jabiri wonelaɗo no juulayno geeƴe ɗen wal isha kenengo wal isa geeƴe ɗen ahayanan kenengo yo gaddimo ha ɓe adintinaɗe ɓe mana ɓe juula e law wa hayanan kenengo yo akhiru ha ɓe nettinayno geeƴe ɗen ko fi on ɗum ɓe waɗirta ɗum ida ra'ahum si nelaɗo yi'iɓe kamɓe sahaba ɓen ijtama u ɓe moɓodiri lawlaw ɓe ari ɓe noti ka juulirde ɓaymone ko ɓe habbori ɓe juulal ko fiyo yimɓe ɓen aru ajjala ɓe yawna so tawi jama on ari law ɓe julna law o ida ra'ahum si nelaɗo yiiɓe abtawu ɓe nettini akhara kamɓe kadi ɓe nettina ɓe mana si jama on leeti argol kamɓe kadi ɓe leetina geeƴe ɗen andi haɗi on say montor ala ko andi ngol en si futu geeƴe ɗen juulama law hara en laalano laba si accama kadi hani ɓi seeɗa juulama en laala tawtun en moɓodiray waɗen julde jama ka juulirde wasubuy nelaɗo no juulayno subaka kadi wasubuy subaka on kadi kana nabiya laatiki annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli ha ɓe juulaynoma bi galasin ka hentande ka wendogo e bi galasin ka niɓum ɓe laatike hiɓe juulayno ko ɗum woni subaka on bi galasin ka niɓum kono noon nde hino ɓe salmina a taway hentike a taway gorko andi tawi jooɗodaɗo mum si tawi en andi en juutinta jangin on ka subaka ɓayna farilla beetum en juutin a waray ɗon labaka minaali sellata dey kono haray labaka ka darnetten fi subaka on ka niɓum haray enen koyen accu ha ɓatto weetude ɓayɗen andi darnugol ngol e salmingol ngol ko gore e haray koyen accu ha ka takko hentagol si darne
sen andi en juutina eɗen wawi darnude kanim ala kulli haalin ɗo koye taw salmingol men yo taw hara hino e fi hen tagol. wali muslim no ka muslim min hadis abi moussa fa qama alfajira nelaɗo hino darnayno subaka on hina inchaqqa alfajiri sanga fajiri on fiiri wannas tawa yimɓeɓe laya kaadu gooto eɓɓata yaarifu nde anditata badum yoga e maɓɓe badan yoga kono nde no ɓe salminoya haray gooto kala andita mo juuɗudi. wan rafi ibn khadija radiallahu taala anu qala kana laatike kunna amen laatinnoke nusalli lmagriba meɗen juulayno futuro ma rasulillah wonde ne laaɗo no sallah sallam fa yansarifu ahaduna goɗɗo yamen woncito hoota wa innahu tawa kanko neɗɗo on la yubsiru himo suti ma waaqi a nablihi e nokku ka ndagawal makko ngal yani ɗon mi mana men juulayno futuro men gayna men salmina goɗɗo amen yalta ka yaati fampo ndagawal makko ngal haray mo suti kangal yani ɗon hara kadi wona torso waɗa wona ampule waɗa ko andi ngol ene laaɗo juulayno futuro on law woɓɓe goo inna kamɓe ɓe juuli futuro juula mawtuma safa ɓuri ndi muti matuma tawata goɗɗo yiyata leeɓi ɓanndu makko ɗin awana noon ɓeeɗano juulayno futuro salmina tawa ɓe fampoto ndagawal to ngal yaha a quelques métre tawa on tigi no suti ka ngal waali ɗon nafirema leeɓi ɓanndu ɗin kam. wan aichata ƴettama nene min aicha radiallahu taala anha qalat ɓe maaki ataman nabiyu annabajo allah sallllahu alayhi wa sallam niɓɓinno data laylatin e jemmare go bil isha'i geeƴe ɗen ɓe niɓɓini ɗe moƴƴa hatta dahabat ammatul layli ha tumbere jemmande yeehi few tumma haraja ɓe yaltoyi fa solla ɓe juuli wa qala ɓe maaki innahu on yi o leerɗo la waɓutuha wallahi ko ɗo woni waɓutu geeƴe ɗen tigi 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 lawlaɗa suqqa ala ummati sonano tan mi sattina mofte anɗe min nayno geeƴe ɗen ko 23 sere juuleteno ñande o ñande ko ɗo woni waɓutu on tigi 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 kono ko fiwata mi sattina mofte de rawahu muslim. haray ko andingolma si a laamike ma si a woni imamu ma a woni pére de famille haray sattinalngol ɓe ɓeynuɗa ɓen ma ɓe laamiɗa ɓen ma ɓe ardiɗa ɓen haray ɗum ɗon jeyaka e sunna ɗum ɗon jeyaka e diina. ibnu adama nayi won sattinowo ko yo won hoynowo. wan abi hurairata radiallahu taala anhu qala o maaki qala rasulullah sallah sallam ne laaɗo maaki ida stadda al harru si ngulen ndin tiiɗi moƴƴa moƴƴa bimanana ka fewndo ka marasi ka wuli moƴƴa ne laaɗo maaki fa abridu haray ɓuɓɓine bis solati julde nden fa inna shiddatal harri ande no tiiɗugol ngulen ndin ha feƴƴita min qayhi jahannama ko immorde fofango yiite jahannama ko fanda ɓuɓɓine julde nden haaligoy so tawi woni e 13 heures ka fana duwa hewde ɗon fen ɗum no wuli ha feƴƴiti wandi kenen e leyɗele goo hino wula ha ta goɗɗo wata huwondirede na sifa ko meɗen kollagine ɗo Allah no jarriburi on waddanayi en ndiyam o adda e hendu e ko nantatay ɗum ɓe mana haray ɗon no selli ka jama on nettina fana o ha hella ko ɗum woni e leer o muuto moƴƴa fi ebutugol ngulendi haray ɗum ɗon hino selli muttafaqun alayhi. wa an rafi ƴettama e rafi ibn khadija radiallahu taala anhu qala o maake qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah maake asbihu bisubuhi weetine subaka on hentine subaka on bimana acce subaka on ha weeta si juulon ha fokkita hentade si juulon fa innahu no hentingol ngol subaka on alego accugol ha fuɗɗo hentade si juula azamu ko ɗum ɓuuri mawnude li ujurikum e joddiji mon ɗin fo e baraji mon ɗin fo rawal khamsata wa sahahu tirmidhi wa ibn hibban. wa nabi hurairata ƴettama aba hurairata radiallahu taala anhu anna nabiya wonde annabaji allah sallllahu alayhi wa sallam qala ɓe maaki man adraka kala hewtitiɗo min assubu immorde subaka o rakatan darde wotere pet qabla tulu an tatulu a shamsu ko adi nangue fuɗude fagad adraka subare gomɗi on ɗon o heeɓi subaka ko woni toon hara julɓe ɓe leer ka leer arano ara e ɓen ɗon ɓe ɓuraymo baraji kono kala tawɗo finugol makko ma andutugol makko ma heɓugol feere makko tawi ko darde wotere pet o juulata tawa nangue fuɗi tawa ndeya darde nden o immo fi mayre tawa nangue fuɗi haray on ɗon o heeɓi subaka o heeɓi ko wiyete kon waktu muhtar o hayso ko darde wotere o heeɓi tawi nangue muti fuɗi nafirema so juuli o salmini si nangue fuɗi. wama adraka kala hewtitiɗo kadi rakatan darde minal asri immorde alan sara on kadi gabla an tagruba shamsu kadi nangue mutude haray on ɗon kadi fagade adraka al asra haray gon on ɗon kadi heeɓi alan sara bimana kala heɓuɗo ganto ha tawi ko darde wotere petto juulata to tawa nangue muti ɗe darɗe tati ko ɓaw nangue muti o timmini ɗe haray oɗo kadi heeɓi alan sara muttafaqun alayhi. wali muslim
noka Muslim an Aisha ko yettane mi Aisha radiyallahu ta'ala anha na wa sifa o hadis koni ton wa qala be maki sajadatan sujudere badala rakata remplace andarde ne wo hay mo hebi sujudere wotere ka subaka adi nangen fudude ma sujudere wotere kala sara adi nangen mutude e on riwaya ton ko wondere on tigi hebi on wakutu don summa qala refti be maki wa sajadatu sujudere den inna ma hiya raka ko du woni darde be beydi wonde manna ka fanda don sujudere sajada bi mana sujugol toujours bi mana lego ko darde de woni ko ndara وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بماك لا صلاة جلد على بعد الصبح بعد الصبح كده الصبح كسلمنا ما رجل من دعاء جلد دون حتى تطلع الشمس نانجي يلتو ولا صلاة بعد العصر جلد كده على باو جلد على الصلاة يوني على الصلاة كده سلمنا ما دون كده سلتا كنافه حتى تغيب الشمس نانجي متفق عليه ولفظ مسلم كونغول مسلم nelaɗo make la salata julde ala baada salati fajiri ɓaawo julde subaka nde salminama few julde aray ala ɓaawo toon daginande ka islam walahu hino wodanimo an Uqba ko ƴetta Uqba bun Amir radiallahu taala anhu nelaɗo make salasa sa'atin leereji tati sa'iji tati kana rasulullah haray laati ko nelaɗo sallah sallam yanhana himo haɗi men an nusalliya fi hinande men juulata e nder ɗin sa'iji tati nelaɗo hino haɗi men wa annaɗo bara fi inna ende men surrata e nder ɗin saaji tati mawtana mayɓe amen ɓen ko fi on ɗum haɗira ko ɓaasi goɗɗo maayi o surrete o juulete taw joni noon ka tawi ɗon julde e andaɗe ɗen woni Allah hino sali fe on ɗo imo suspandi mbimana haray wona fure woni ko gasete juulede ɗon o surretakele o juulaka ko ɗum waɗi si ɓe inni nelaɗo yami haɗime juulugol ko ɗum woni o haɗime nde men juulata e nder leere sa'iji tati no jeeya ɗin sa'iji tati batte alansara on ka salmina hina tatlu ash-shams ko wana noon e sanga fuɗugol nangue ƴellitagol nge basika tan haray nge jalbital ka fuɗugol nangue ɗon ka nelaɗon haɗi men juulugol ɗon hatta tartafi'a nangue manto wa hina yaqumu qa'imu zahira e sanga nde daroto ñiiɓa darde feeñude mana feendo ka tata ɗowdi ma ndi hino e ley koyɗe ma net e kaka nangue tumbi hoore ɗon kadi harayne laaɗon haɗi yo juule hatta tazula shams ha nangen dirtira sutora ka hirnange wahina tatadayafu shamsu lil ghurub e sanga nange ngen hammanoyta fi mutugol nge yeehi ka ɓaawo fello nge fokkiti tun natoyde ɗon kadi juulugol ɗon ma surrugol ɗon kadi ne laaɗo hino haɗi wal hukumu sani ñawre ɗimmere nde inda Shafi'i ka imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala min hadisi abi hurayra ko hadis ƴettade aba hurayra daifu lowɗo wa zada o ɓeydi illa yawmal juma sowona ñalande juma amma ñalande juma ka nangue tumbi hoore ɗon haray ɗon haɗaka naafugol ɗon juulugol ɗon ko waɗi hiɗen andi kon leer ɗon arete ka juulirde joni noon maari ka juulirde jotta ko o waɗal tahiyatul masjidi ɓuruƴƴali wa kada ko wononi kadi li abi dawuda ino arde ka abi dawuda an abi qatadata nahawahu wan Jubayr bun Mut'im yettama yo sahabajo ɗo radiyallahu ta'ala anhu yallelemo qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah maki ya bani abdi manafin kono yo ɓiɓɓe abdi manaf la tamna'u ahadan wa taw haɗu hay e goto tan sakko hay e goto taafa wangagol bi hadal bayta ko ɗum woni e nder ndu suudu kaaba wa salla o juula ayyata sa'atin e kala sa'i sha'a mo o faala min laylin aw naharin foti ko jemma foti ko ñalorma mi mana hadise ɗo ko faala ɗon e wiide waktu mo duwa ka juulede ala waktu be waktu koye juule ko ɗum waktu o hadise ɗo faala e wiide kono le ɗi saji ne laaɗo haɗi ɗo ɗiɗo hanande ɗum ɗon waɗete majji rawal khamsatu wa sahahu silin hadis on at-Tirmidhi wa ibn Hibban وعن ابن عمر جتام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماتي الشفق الحمرة بودي بوديري وجودي رواه الدارقطني وساو سلين حديث ابن خزيمة وغيره كوي نام كانكو وقفه دارنغول كودوني حديثه الشفق الحمرة بمعنى سويدوندي وجودي soyɗundi boɗi boɗiri ndi rawahu daraqutni wa sahahu ibn khuzaimah wa ghayruhu waqfahu
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نلاد ماك فجري فجران كو فجري جديد فيرتا ñando ñande fajrun fajri yuharrimu ta'am harmudo ñamugol e mudum wata hallu arayno dagi fihi e makka salatu julugol fo fajrun o ya fajri dimmo taromo hino harmi fihi e makka salatu julugol ay salatu subu julde subaka ndewn ko fanda nas ko julde fo ho hellu hino dagi fihi e makka ta'am ñamete fajri addotodo ferude on wonande horowo fewndo ɗon ko sullagol ngol hani ko ñamugol hani amma julugol subaka ɗon hino harmi par ce que subaka he waltaw kono noon fajiri ɗimmo si feeri ɗon kadi ko salligo e gosagol juula on ko hani haray ɗon kadi no harmi ñamugo nande horo saabu so ñaami ɗon o sullike on leer ɗon haray suuma e makko on ko bonɗo en faamine e rawa ibnu husaymatu wal hakim o sahahahu ɓe sellinni hadise on kamɓe ɗiɗo walil hakimi no ko hakim min hadise e jabiri immorde hadise jabiri na hawa ko nanti so tawi ɗum ɗo wa sada o ɓeyɗi ɗon filladi e oɗo yaharumu ta'am e oɗo bimana fajiri mo ñamugol harmi e muɗum annahu wonde on yadhabu o yaaray mustatilan no jootiri fil ufuqi ka tatteji bimana on fajiri ɗon so feeri tun e kiifi buɗiji buyi waɗa hella ka funnange e walegoy e ko ɗum woni waɓutu e fajiri ɗimmo on ka subaka on duwa juulede ɗon ko noon woni al alama muɗum on wa fil akhiri e bimana e nder sakkitorde nden no ka nder sakkitorde hadis o annahu ko woni e annahu asikkay fajiri o no o wayirta ka dambe sirhani wano bukki bono wano yirɗen ni bukki bono no sankitoɓe mana iwtira ko ɗum woni ɓaawo jom muɗum awalegoy e fajiri ɗimmo ka duwa juulede ɗon tawata no harmi sullagol haray on fajiri ɗon ɓeyni katindinalngol en wonde himo wayira noon وعن ابن مسعود جتا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال والله نلادو ماكي ko buri mojjude golleli din fo baawo be landama ayyul amal afdal kon e golle den buri mojjude nelaado jaabi afdalul a'mal ko buri mojjude golle din fop as-salatu ko julugol fi awwali waqti akarande waqtum ala ko elata Allah buri dum rawahu tirmidhi wal hakim wa sahahahu bi salin wa asluhu aslima kon fi sahihain no ka bukhari ka muslim wa nabi mahdura radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya wa nabiy sallallahu alaihi wasallam qala maki awwalul waqti arande waqtu ridwanullahi ko yarlu ya Allah bi mana mo juli waqtu on ka premier groupe haray o hebi yarlu ya Allah on tigi o hebi wela Allah bi mana o hebi ko dabba kon wa awsatu hakkunde waqtu on bi mana fana on acca mo do joni ha 14 yona ma ala sara on acca ma ha 17 yona ko dum hakkunde mo haray do rahmatullahi o hebi yurmende Allah den kono wela Allah on tigi bi mana haray Allah mo sanali mo jalanali mo kankitanali mo kono hebi yurmende Allah den don kadi toujours mo hebi yurmende Allah haray o fadal wa akhiruhu sakkitorde hadisi on ɗon noon afuullahi ko yaafafu Allah bi mana ɗon koye Allah yaafomo jaɓana mo noon wakutu makko on sabu o bonni ko acci kon ha toon si o naara ko jogui ɗo gandu timmu ko andi golle juulgol ka hawre wakutu ko ɗum ɓuuri labede hawken konguɗi ko ɓe innatamo juulali angoro yeyata angoro ko felande Abdourahmane bun Auf ko détail juulayno wakutu be o juulamo ka leer wakutu be o juulamo ka leer wakutu yeyigol makko ngol ko angoro o yeyirayno hino feƴƴi wigol de sa ko angoro o yeyirayno أخرج الدارقطني بسند ضعيف جدا ويتوغد لون مؤيا وللترمذي نك الترمذي من حديث ابن عمر نحوه حديث جتا عبد الله بن عمر كويت تواودو كوني تون دون الاوسط بيوتان تون في حق جون وند اوسطه رحمه الله حق اون كو يرمند الله ودون يوتاك وهو ضعيف ايضا وعن ابن عمر جتا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بماكي لا صلاه جلد على julde ala ba'da al-fajr bawo julde subaka nden julama illa sajdatan sona sujudeji ɗiɗi bi mana wo darɗe ɗiɗi kono haray julde ala ɗon allahumma ñawlinoɗo witri waɗali jemma ma tawɗo julali rakata al-fajr on ɗon si salmini subaka haray mo wawi immade o watta ɗum ɗon ko ɗum woni ko signala ɗon sajdatan bi mana darɗe ɗiɗi na sujudeji ɗiɗi wiyete ɗon ko tafsir ko ko tafsir maggal on ga firirte أخرجه يالتني حديث الخمسة جو بين إلا النسائي وفي رواية ناري في الله كدوني عبد الرزاق وند لا صلاة جلد على كإسلام كسلة بعد طلوع الفجر بعد فجر وفيري إلا ركعتي الفجر سونا ركعتي الفجر يدندج إما وقت سبك على وقت على جلد وكو جلد تيدون سونا دون woɓɓe gono sabu angal gandal on yeey ɓe yaka julirde ɓa leerno yoni ɓe mo ɓe ruƴƴa ɗon ha ka leer yoni wo woɓɓe heɓa nayyi woɓɓe heɓa jeego woɓɓe heɓa weɗi ɗum ko faljere
en wi'al be ɓe lettete sabu ko ɓe juuli kon, kono noon ɓe lettete si ɓe maayi ɓe tuubal sabu ko ɓe waɗi kon julde nden kande duwaka waɗede ɓe mana ɓe waɗi gollal ngal kangal duwaka waɗede. haray ɗum ɗon haana. si tawi waɓɓuto on no heddi mo yeehi ka juulirde o ruƴƴi darɗe ɗiɗi raka tawil fajiri jeɗen tawi leer no heddi koni kon ka sunna ko yo jooɗo o soɓɓidoro ka junngo makko ñaamo ma o waalo o soɓɓidora junngo ñaamo ngo, haray ko ɗum ɗo ni ka sunna. o mislu sifa addition li dara ɓutu ni no ko dara ɓutu ni an ibnu umar ko ƴetta abdoullah bun amri bunil as wa an ummi salama ƴettama enene men salama radiallahu taala anha ɗarata ɓe makki salla rasulullah sallah sallam nelaɗo allah juuli al asra julde alansara summa dakala bayti reftuɓe ɓe naati ka suudu an tawi nde ñande ko tuuru an fa sallaɓe juuli ɗon kadi rakka a tawni darɗe ɗiɗi. fa sa'altu mi landi nelaɗo hino fa qala ko piwon ɗum waɗi ɓe juuli ɗo ele duwaka juulede ɓaawo batte kalan sara salamina ɗon ha nangue muta on sawi fa qala nelaɗo makki shakalatni sohlinila arraka tawni fi darɗe ɗiɗi e duwanoɗe juulede ɗen mbaɗa zuhri ɓaawo fana mi heɓano feere ruƴƴugol ɗiɗi ɓaawo fana salminama mi heɓal feere ruƴƴugol ɗe kadi adi mi juulde alansara ko joni mi anditimiɓe feere fa sallaytuhumal ana mi juuliɗe noon joni. ndaare nelaɗo allah sallah sallam hino yoɓita hay naafila moɓe keriyani hoore maɓɓe ene ɗe ɗon kitimminde farilla haray watten yili musidɓe julɓe moƴƴa. haray hollali faqultu on say min ene nelaɗo afa naqdihima menen kadi yomin yoɓude bimana darɗe ɗiɗi juuleteɗe ɓaawo fana ma juuleteɗe adi alansara si ɗen perdirimen min juulale ha alansara salamina menen kadi no selli kamen ara men yoɓa ida fatana si ɗe fuutike men si ɗe perdirimen qala nelaɗo makki laa yoɓetake si yoɓama aray woni farilla kono ko andigol en kamɓe ɓe accatano julɗe sunna suna nura wati ɓe accatano few kono noon an sa heɓali feere juulugol darɗe ɗiɗi ɗen haray wona farilla ya yoɓude an kadi noon sa juuli a yoɓiɗe haray ko hunde labande kono wona farilla haray hay so on tigi yoɓa e nayo duumo e akhrajahu ahmad wali abi dawuda no ka abi dawuda an aishata ko ƴetta enene men aicha radiallahu taala anha yo allah wele ɓe bi manahu mana o hadisi ɗo tigi. haray babul awwal on ko ɗo gasi haray fiqi o hino metti fi toujours kala ko tawi en faaminaki nder ton ma luutodiri e ko addi ɗen janngude kon ma ɓa hadisaji ɗen ko taƴaɗe ɗo wiɗen ka buluhul maram ɗe timma goɗɗe ɗen de timminaka haray ko seeɗa waɗa e mum kala ko on tigi faala ɓeyditade ma ko faala landitade en on nodday ka numéro téléphone ji 67 60 53 09 63